Kwithirwo no ithiete na mbere kana ibathia na mbere na kuruthirwo ipindi kuma operation ni kwambiriria utino kwine nyamurumo utino tuigwinya kelekele ya operation no tuyoro nyambare amabare nga makonekana batandatu baite na line mbe na toringira munene operations bwana Chirot tomwira amba bakona baite kingambi chilo chibabu kana baite kingambira chi kwa mune na to wanto ba kare ba operation ibeye bakabire bila to mbre kona tumurani after limu nyingi muno ikibaru kirero kali kuraria ng'ombe so tukore tukene na trend ya kuraria ng'ombe no karia ng'ombe na kuandika NPR na kuruira ng'ombe ore yako operation ya mbere na gisindo ya mbere na usito muno na kubwira kana orito bora ba bibo tumanya mwamba stoka agwate ya kuia lakini tuthika kwambira operation usembe ibu tukona ambano kaba cross na ndo itelese no bakona report kwa to sighting kuba talere barba talere lambulio anto 15 bandu bagilagene anto ba talere anto batandatu bandu bagilagene anto ba talere barada muntu barabara kilomita 28 ara gwito akonguti bandu bagilagene kwa baita stare no tukwina operation kuendelea so ria ngambia tukuliga ringwa irothura ntukume chionde ankwenda watabu inara kagitani waku iweta arombete thirikari utweka serious mono mantoni ama mandithia nterinu cha nyambene operation kuendelea bandu antiba ukwa operation kuendelea bandu ngombe ni gono njentu kuiboere ngombe so atukwenda kuwa uende kuwa thirikari bai a little bit serious bai serious kidogo nontu kinyabi tomete mwambe la kuya muma na mwambe la kunyelia nde Meru County ithirikari kathiata ngambe na ibaru bingi muma ikathiata ngombe na thirikari nyingi muma ngambe itia kirima ikathiata ngombe na thirikari nyingi muma ngambe itia kirima ya chitia kajila medo ya karakachitre Uganda kachitre Ethiopia kachitre Somalia so mwambaro na thirikari ni akuira ngambe ya eta lakini terikava na ngaira mwambaro ndo batiro ngo kenda batu kuringa chompicha baito mwa Nairobi paka by time mwamba itangambe untu kinya ugita borichi magana mana barabera wa bakaya gutethira kiri mantu mo operation bationethe kinya mo borichi umwe na ukaremera batakinya guntu guku askari manana pati ndi distance makinya 20 bakiona na baina distance shooting distance era ya paramilitary pace ya security baba gwelo akabete kuma Kampela mwaka kwa tanda muri police station kile abai kuo ote mwamba ide atukiro mwamba okuluka kile abai kuo pakile baroko wata babu okuluka kile abai kuo kile ndroni chike la chio bona kile abai kuo kile akurika babunduka bakurika bangombe so teo bare ya atorongo erwe management kato ko manage tuke siasa pole tombo okuluka pesi yu aina bakera kidanga bano samuna koroma kawa soro libi etebu operation na soro libi domo of the verdict soro libi yo muchira muna yamba ibu otona ngaba no sabura koroma kawa ote operation ekabuithwa soro libi na ontona kome au iyo ndio ngome ya wezi na baito katuguo gethe soro libi etebu operation bato amero tukaona thikari govete vile tukaandamana tukora biashara chionde mangato agisa soro libi ekubuthi operation na to agiche ngaba no samburu owo weto leti mwamba mukora au peleleswa au atwa na uguma korokoroni no tunuwe kiramba inya ki reporter ndo cha wero kuma ntere cha ndo anda chatiania betawa John Ndega. Riu andikithania bwari ingi kura bwetete ambere ntere mwanya gicigone bunge kia Tharaka gitetia nyuma na rabitha wa ABC Tharaka Pamela Karemi ya kwathira bolotete kwandikithia ringi kura ngiri nyanya na mana yana nkuluki arione nyanto wa mawathe batithiru otira batiuti wa nyuma kiwandikithania bo muno barabombekia kwithira bekulukira kaitaga kaumu kwithira baikinya ituone bira mutaratara yoyo kwithira yugitithwa na mbere andikithia wa ntukuyukia kura ni uthiete na mbere guntu mwanya ario gicigo mbunge kia Tharaka Pamela Karemi uria ni abisarungamirite mauntu mamantere-ino cia Tharaka yaugite bena muoroto wa kwandikithia antu ngiri nyanya cia magana mana ntere-ino wira bwa kwandikithia kura twambiririe tariki 30 March na tukandikithia for the next 30 days
Tharaka constituency ina target ya 80,400 so far tukuyujire twandikithitie nitombete kwandikithia new voters 700 anto bambe ombethi nibo bombete kumira na wingi ni aria augite tayari bena mutaratara wa kwandikithia antu ba mawathe baria batikumba gwikinya ituoni. Okay, twina officers beto clerks, voter registration clerks ba kuthi ndo tundo bakiandikithagia antu baria batikumba kuthi baria bena mawathe no bathi miji yao bakabandikithia nao bena KEMS na tubatrenite wega na kimauntu makimitambo ariuga gutina thina no iriku antu batiketho bagikira kwiumiria system jeto ntuko twandikithitie ntuko jiere kuma Monday Tuesday no mde ni ntukia ithatu gotie efilete they are perfect if I may say uga mtu wone utena kula kanona mtu ule ulengienda kuraithira waketho wa kulia ege system nitoko mo invite eje gituoni aria mashini jetu jia kwandikithia kula ile akeja tumuraithe tuoneketho alege system akethirwa ate kuke makosa ona we no tumwandikithie ni aria arombete antu kwiumiria na wingi muno mbeumbithi kenda baomba kuthura atongoria baria bakwenda na etukuromba antu bonde especially Genesis baria bena ibande bibiero baumire na wingi bagwate kula kenda bakaomba ku exercise their democratic rights na itukuria ona atongoria betu bato support ku mobilize Genesis na antu baria bangi bonde batiandikithitie baombe kuyandikithia kugwata kula kenda bakaomba ku participate gikithurano gia 2027 kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabu Noe musiasa kuma Ntere Chiamara Gitonga Bongo na kathite kuretwa skuru ya KMTC ria mbere Burunteri akiwa ontubobu gokiria Ntere kibiashara na inya ukiria mara kiwiti na mbere bure ukirio kimabo mwire nkulo kibongo na kwathira chiari nende bakauthirwa murio yo kwithira bagikia na boskurune Ntere Chia kuraya ndina gikeno ontubo kwithwa ngikujira kiambiriria kia cukuru ira gwitwa KMTC kana Kenya Medical Training College. Ino ni cukuru ira itrinaga mandagitari metu tabo nurses, clinical officers na laboratory technicians na tabo bara baruta madibitari ni. So kambuge mujumbe wetu kare kwa mbioki akuruta wira mwega kontoro ni kinya ria mbere ria kwambiria gwaka college ino ira ikaomba kuthomithia ana betu kambuge gikeno giakwa ni kimwe mwaka wa 2021 2022 ria twacindanaga na mheshimiwa Kareke gitini gucina gite kia mujumbe wa Mara ndaugaga kwi into ira tukwenda guku na into ira ndetagia obisi ya Kenya Power nikena antu betu batikathia gacuka wa apply stima nao ndetagia obisi ya Huduma Center nikena antu bara bakwenda ibande bakwenda services ya thirikari batikathia chuka bakathia gakue na mauntu mau ni makinyane riu twina obisi ya Kenya Power chogoria twina Huduma Center ndetagia koti na koti ni onirakirwe nikayeterete gwikirwa staff nikenda antu betu barutura wira mbuge ndetagia college ino ya KMTC na mbuge omunde gikeno kira ndi nakio ni ati mauntu mau monde kira utokira ndari nakio gigukinyanira na college ino igatethia ati number 1 igatethia kutujukiria na betu bara bakwenda kuthomera mawira ma ndagitari bakaomba kuthia kuwe onto ajiari bayinge batena mbese ya kwirana ontukuraja bwa Mombasa bwa Kisumu na kora kungi kogu into kia mbere tuketho ana betu bagitethekaga onto bwa kithomo iki kia ndagitari kia kwinati number 2 uketho kwina aruti ba wira bara baketho bakiruta wira thiini wa college ino antu baketho bakenda nyomba cia gwikara kogu mutori wa Mara kana mutori wa Mwembe uyo kaomba gwaka nyomba ciae antu baba kaomba gukombara nyomba iyo number 2 ana bara baketho bagikaraga cukuru ino kana bakithomagira cukuru ino bakenda gwa kurara kogu antu betu bara bakwenda ko university bakaomba gwaka hostel na bakomborithia na baba ukeja kwaraitha kuntu kuria kungi kuria gwakitwo college ya muthembo uchumi kana economy ya guntu kuni ombite gukura kogu gikeno giakwa ni ati mauntu mama komba gukinyanira na mbuge
ikinya riri niro ria mauntu maria ndendaga na kwina mange maingi bathukathi na mbere tukimaingia rimo kwa rimwe Kathochi mwanya no tuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ogeta kuraiya nchokirete na ndeto nkuluki. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Some things don't arrive, they've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Karumo TTA ni kugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 monka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chionde. Karumo TTA iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki, turingire thimo kiri 0705-636-443 kana utume email kiri info@karumottti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rujo. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kathochi mwanya no tuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja tuchokera na gichunje kia mbere kia riboti ya mwanya ukiribwa itithia matatu tea room kiratubanganiritwe mwandiki wetu wa ndeto Anthony Kathenya. Kwa miaka mingi tukite stage nene ya tea room muji munene wa Nairobi ithiritwo ijike nta stage ya Meru indi ndiye gwetalile kwinana ba county ya Meru Tharaka Nithi mwe na Embu balabalutite ura gituoni kwa miaka mingi ndiye asako mwanya jia matatu. Kwa miaka mingi etithia baba matatu ni balutite ura stage ya tea room no kiribo nene amuna kwithira batina mathina maingi. Aidha kwa miaka minini mieli na bime bitukite ukiribo boni bonekanite kuthina mbere kura na ugwa gutonyera etithia baba matatu. Ukiribo bobo kiumana gine migambe ya thirikari ya Nairobi kuthina mbere kubathieteria atikaibia stage nene ya tea room gatigati ka mujojo Nairobi na kumira ntere jiangara itagalilila bogiteleka thithika dekaba igathina nene ngoge kuthira na ntu baingi barabagunikaga na matatu ino kwithirwa bakiangaika twithero no gwa bagwito town tutije tukeja gwito town na ndi biashara yu yethirwa yangara tene buno no ntu barabaingi kwethwo beja Nairobi kugura into kana kuthithia manto jao tukabaita town na bakeja gwito town tukethirwa challenge na ndi ku reconnect na bokairi ko tothamia rira ugite ga tothami toigerua twaringe kana ntu mostly antu barabeya abo muntu baba inge kinyachiari paisi stage tea room ukeja riu utomi tathai skuru chingi totoma wanana mutiari naru atokoya twethera tea room ikoingirwe twathamirwa ngara ukera mutiari ejera mwana ku stage mutiari bwambera stage right tea room so au kwa ngara ma au ni challenge kejotegera stage ya gwita Meru ithereri mwa tea room kwa ya tea room utaona ngia gwita Meru kwa utinjia safari huu either with an ngari shuttle kana with a Ken Silver unlike other prices keja kuthereja Western ugeta Afya Center ugeta country bus ugeta Lilwis ukona bena stage nyingi so kurenya abiria ba visa challenge kwa ngari anto jare December mtu akethera nako na gwita Meru lakini utengari aja utu au niyo tuma antu baba kachukia advantage. Mugambo joko baibe katika mujuja Nairobi wambilo ni governor wa Kabere Mike Sonko na ona kethiro thirikari governor Sakaja itianirite mubango jo etithia baba baliuga gutejanirwa kula batejanirĩtwe amuna kwangaikwa ni thirikari county ya Nairobi ile gutunywa kwa iwanje bia gupark ngari kagita karabethirite bakiria parking ino ni imwe bena ni ati thirikari no itina mibango mega na bo na kile miaka ejite kironda iki ya kuthamu katika mujuja Nairobi kiaomba gusaulwa kaili nita kanzo Nairobi tulia kanzo Nairobi 3600 per month alafu utena parking ya ngari nontu wira kwa wapaka ngari on the street you are it is illegal leko utokari kwa kori ya parking iriko na parking no na ni raire thina side ya ngara ndere ndo kuma ntukwira ngai kura ngari cieta parking to atiro ndera na ngirobu no bando turairo parking uteo kairi na charges irio no tukurea parking
Thai uterego kira cause actually thai Kenya the tension is very high cause okona na ndeba kwambirio twenga globe tukwengwa na as much as roji rora kurukite na antu rora ragite antu bado twena fia eu cause procedure ba gutumira gutwenga cio kepa kinsiu no kira Kinyatha aina ndo iza rukira withera uteti room tukira wa drainages chikothithwa na utet drainages bado tukona chithithwa nao. Kathochi mwanya muno kiwe Anthony Kathenya kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu cheweru thamwanja tukierwa ringa kwendera kaita kea na ntuko enja honbeto awini wa Kinyeru.